Yes, twongere tubaye ikaze mwese mudukurikiye aho muherereye hose. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru abagezweho mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Duhera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Trump ashobora kohereza ubundi bwato bw'intambara hafi ya Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko atekereza kohereza ubwato bwa kabiri bw'intambara mu burasirazuba bwo hagati nubwo igihugu cya Iran cyitegura gusubukura ibiganiro bigamije gukemura no gukumira ibibazo by'amakimbirane. Mu cyumweru gishize Oman yayoboye ibiganiro hagati ya Iran na Amerika. Ibi biganiro byabaye nyuma y'uko Trump ashyize ubwato bunini bw'intambara muri kariya karere bigatuma habaho ubwoba bw'ibikorwa bya gisirikare kuri Iran. Trump yari yaratangaje ko hashobora gukorwa ibikorwa bya gisirikare mu gihe guverinoma ya Iran yakomeza kwica abigaragambya bamagana ubutegetsi. Mu kiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru byo muri Israel, Trump yavuze ko Amerika igomba gukora ikintu gikomeye mu gihe amasezerano y'impande zombi atumvikanyweho na Iran. Kuri ubu itariki naho bizabera mu cyiciro gikurikira cy'ibiganiro bya Amerika na Iran ntibiratangazwa. Trump yabwiye Channel 12 na Axios ko atekereza kohereza ubwato bw'intambara bwa kabiri mu burasirazuba bwo hagati. Nubwo bitaramenyekana ko ubwato bushobora koherezwa, ariko hari abayobozi batandukanye batangaje ko bushobora kuba koherezwa ari ubwa USS George Washington cyangwa se Ford mu nyanja ya Caraïbe. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, Ismail Baghai, aheruka gutangaza ko nyuma y'ibiganiro byahuje Amerika na Iran hari ubwumvikane bwo gukomeza inzira ya diplomasi mu gukemura ibibazo. Baghai yatangaje ko umujyanama w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei Larijani kuwa kabiri tariki ya 10 Gashyantare 2026 yagiriye uruzinduko muri Oman, ariko rukaba ruzakomereza muri Qatar nayo ikunze kugira uruhare mu biganiro by'ubuhuza mu burasirazuba bwo hagati. Akaba ari ukurero byifashe hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bavuga bati rwose Trump avuga ati nshobora kohereza ubundi bwato muri hafi y'iki gihugu cya Iran. Tujya hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho batubwira ko RDC cyangwa se Leta ya Kongo yareze MTN iyishinja gukorera igoma na Rucuru nta ruhushya. Ikigo gishinzwe kugenzura itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ERPTC cyatangaje ko cyareze sosiyete ya MTN Group kiyishinja gutanga serivisi z'itumanaho mu mijyi ya Goma na Rucuru nta ruhushya ruyemerera kuhakorera. Mu itangazo RPTC yasohoye yavuze ko MTN Group irimo gutanga serivisi za telefone ngendanwa na internet muri utu duce two mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru itabiherewe uburenganzira n'inzego zibishinzwe. Iki kigo cyasobanuye ko ibikorwa bya MTN Group muri ako gace binyuranyije n'amategeko agenga itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko bishobora gutuma iyi sosiyete ikurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Iki kigo gishinzwe itumanaho cyagize kiti ibyo MTN Group irimo gukora ni ukurenga ku mategeko kandi bishobora kuyishyira mu byaha byatuma ikurikira. Yongeyeho ko yamaze gutanga ikirego ku nzego z'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga igamije gusaba ko hubahirizwa amategeko n'ubusugire bw'ikoranabuhanga bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kigo cyashimangiye ko kizitabira inzira zose zemewe n'amategeko kugira ngo hubahwe amategeko n'ubusugire mu ikoranabuhanga ry'igihugu cyacu. MTN ni sosiyete mpuzamahanga ikorera mu bihugu byinshi bya Afurika birimo u Rwanda na Uganda bihana imbibi n'uduce twa Goma na Rucuru. Kugeza ubu MTN nta kiratangaza ku birego byashyizwe hanze na RPTC. Iyi dosiye ishobora kugira ingaruka ku mikoranire y'ibigo by'itumanaho mu karere, cyane cyane mu duce twegereye imipaka
aho imiyoboro y'itumanaho ishobora kurenga imbibi z'ibihugu bitewe n'imiterere y'akarere. Akaba ari uko rero byifashe hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, tunyarukira hano mu karere ka Rusizi aho batubwira iyi nkuru mbona itangaje ariko inababaje, aho batubwira ko afunzwe azira gukebesha urwembe umusore wamwimye urukundo. Umukobwa witwa Gihozo Ariete w'imyaka 18 afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kamembe mu karere ka Rusizi akurikiranyweho icyaha cyo gukomeretsa akoresheje urwembe umusore witwa Hanyurimana Lazare w'imyaka 25 nyuma y'uko amwimye urukundo. Iki cyaha cyakorewe mu mudugudu wa Kabeza akagari ka Gihundwe mu murenge wa Kamembe muri aka karere ka Rusizi. Amakuru avuga ko uyu mukobwa yasanze uyu musore mu kabari atangira kumubaza impamvu akomeza kumwanga kandi yaragaragazaga ko amukunda. Umusore yamusubije ko atamwiyumvamo ariko umukobwa akomeza kumuhatiriza. Abari aho bavuze ko habayeho guterana amagambo hagati yabo birangira bombi bakubita nyinshi mbere y'uko babatandukanye. Bivugwa ko umukobwa yasohotse mu kabari ajya kugura urwembe muri butiki iri hafi aho aragaruka. Bitunguranye atangira kurukebesha wa musore ku kuboko, ku itako no mu gatuza aramukomeretsa bikomeye. Inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'akagari zahise zitabara. Umusore ajyanwa mu bitaro bya Gihundwe ari kuva amaraso menshi. Umukobwa nawe ahita atabwa muri yombi. Ikinyamakuru Bwiza News cyanditse inkuru cyanditse ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Ingabire Joyeuse yemeje iby'aya makuru anenga y'imyitwarire y'uyu mukobwa. Ati gukemura amakimbirane binyuze mu rugomo sibyo. Urubyiruko rukwiye kwirinda gushaka urukundo ku ngufu no kwishora mu businzi n'imyitwarire ishobora kuruganisha cyangwa se kurugusha mu byaha. Yongeyeho ko dosiye y'umukobwa yashyikirijwe RIB kugira ngo akurikiranwe n'amategeko. Anasaba ababyeyi kugira uruhare rukomeye mu kurera no kugenzura imyitwarire y'abana babo. Yes, akaba ari uko byifashe hano muri aka karere ka Rusizi. Ariko mbere yuko dukomeza nyamuneka wowe utarakanda subscribe yikande, utarakanda like yikande kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Dukomereza hano aho batubwira ko nyuma y'umwaka urenga indege igiye kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyari kimaze igihe kirenga umwaka kidakoreshwa, kigiye kugwaho indege y'ubutumwa bw'amahoro w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Kuri uwa 12 Gashyantare 2026 MONUSCO yasobanuye ko iyi ndege irabitwaye umuyobozi wayo w'agateganyo Viviane Van de Pierre ubwo arabagiye kuganira n'abafatanyabikorwa ku myiteguro y'ubutumwa bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Kuri uwa 12 Gashyantare MONUSCO yagize iti Madame Van de Pierre arajya ku kibuga cy'indege cya Goma akoresheje indege. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 biraba ari intambwe ikomeye nyuma y'igihe kirekire nta ndege zigera kuri iki kibuga cy'indege cya Goma akoresheje indege mu gitondo cyo kuri uyu wa 2 nibwo ari wese kuba ahageze. MONUSCO yasobanuye ko uruzinduko rwa Van de Pierre Goma rugiye kubaho nyuma y'ibiganiro yagiranye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko agahenge kazubahirizwa hashingiwe ku mwanzuro w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano no ku busugire bw'iki gihugu. Umunyamabanga mukuru wa Loni wungirije ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix ubwo yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 10 Gashyantare yasobanuye ko MONUSCO iri kwitegura gutangira kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge muri teritwari ya Uvira. Lacroix yasobanuye ko kohereza ingabo muri Uvira bizakorwa mu byiciro kuko MONUSCO izabanza koherezaho indege zikora ubutasi zizajya ziva i Goma mbere yo kuvana y'abasirikare. Yashimangiye ko umutekano w'ingabo zabo ugomba kuza imbere y'ibindi byose. Ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe muri Mutarama umwaka wa 2025 ubwo ihuriro AFC M23 ryafataga uyu mujyi.
Kuva ubwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta ndege yemerewe kongera kukigwaho, yatangaje ko nta ndege yemerewe kukigwaho, kongera kukigwaho cyangwa se kunyura mu kirere cyabo. Akaba ari uku rero byifashe hano muri Kongo. Yes, tukaba dusoreje hano amakuru yacu, ariko utarakanda subscribe ikande, utarakanda like ikande. Mwari kumwe nanjye David, mukomeze mugire ibihe byiza mwese, Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu, turabakunda neza cyane.